Kemensiam Tristom dag jingmut kebaklan kam khanglat ya unu ne kanu go brio banjeng hala ki chong ki chat wala ki don hapadeng jingduna hakamet kapat ne galong renyeng man renyeng uslong mel ukurwa ka atyar lingba gani ka khubor wanra shapi khana shapang ki brio ki badan jingduna du khotmet na snong moblang ka baha papo ka magun raw community and rural development block iwe na preng jongki dai ki samla choice meri songthang ka bduna ki chat ne kemensiam jongka banjeng ye khun ni jinge kadai ka pher ba nomor don mentas tang bot kupa hadian baka kemi kala khlat no ban banyo kamai kala ple ka dukan di khutia khutan ban im chakpo kani samla ka nang ban suchan bakaloy opriang e kor thanjan leng baka skim mle banyo ban beteng yi kikam jongka don language para kan the sudah oh email don shu menta tengah song kamat ipa ihman song da chong yin man ka si tengah shu di mit di tringkom ne di chips lalu malam tu bat nga su jing su tak lu kat pa ai beri sipho atho pertap betulun fitting barit barian tu su tu jan sop dan perdah ta te long da ka ba in kum ne bang ade dukan bang su jing su te iparo la temen ni mo lang su da lang su ban retang sa su ban ai jembam sikir no te isu in kum ne Sumi bay khao bay chini bay muluk kita kagane ke bahan tre kita yang ngasut krang ban pendan kampat ya katu kinetic machine sama ngasut kwa ha bang ala set dan ngamla re hadukan mentar iki ba phathan tu ngamla tidak ban phathan tidak te namar bala suki bala don mat jingso tengah kwa emission kin ban kham stet mo ban kham pen a shu kin ba kham la ban pen ngakwa pen a shu ya ga sap nga kham pen bon tir kham la kin ban gamai ro boro tengah chukwa mo ban long depends than hai we mo kum to ya ka en ka ba ngas ngo bangala te nga yak en pa ka bang ngamla te nga kwa hikin mo ban pancing ya rap ko pat kisat don hikin bun kum ni bahayeng kasem kum kompensi ne bahayeng bat pramacan aro pat kisang bitaro te ya rap haya nga adu ka let's see we dukan anta terter man kasi dibayar bayang asat pa te tambang akwa pepat kin ban im lalade kin mo akwa ban yitrelang kin mo bat kinong yarap ko bangan im lalade inde bangan susong bet ne ban su thap bet nano na ki bahayi ban su krong untuk akwa re nang ni sakmate na sugar man bangan long mek bakoy bakia bangan la ban tre bahaya ka kam ta ban ben sei so nang ni sakmat pila masih batai ku yang aku belum sedang yang kedukan kani cing sedang conga ya kedukan ta ba sing jing ya ba te namar ba ngamyo re mo nang no ro ban supan direct untuk ban yarap yang ban siang kedukan rede da ka ba ngas pelang pisah wa kendit ta ba ngala terang la slem banga set pet ba ngala pet chua mo ye cing im ngapet khai ngapet ek lawe chunga te namar ba ngas thu bangamla suraban pulero te ngala mudur tang sa dagane kin mo asap chunga bangan de dukan ne ban su jing su dengan im tu joy pila mesti thu manu na preng ta ki porlok ki projor ki bayeng masam ki bayar api man baro hi ki pramarchan prasnong pratharo ki bayar ap sta te haman ka ba kong san pat de hamta le dapang de stom man kapor pangaset phun ba ikip khi ba de ni pakna kong kan si chunga chungi ba khat it pakna te se yarap ha dangapang da thakle da sitom tonga ong wan ba nga lit sim da wai la wan wut ne ong di don sono nga pa ong nga don kam ngate pentet ketir dukan untuk bangaduna kitir dukan la duna kata-kata ro mai basat nongle wanra tet yang amtang kata
kani kesamla kadai bal pendap kelas 12 wad hapdeng ke cingdaun kam cengkersan habayaj bayang bat kam lala ban peteng syu icing puli namar kicing hayeng asem bangalong pun te bade bang ayo cimpang shit te ngalong na do dang prabane mo ang prabane te ayo cimpang shit ne menshwa ngale school bed ngale pa ni hacan ngale ni hacan te menshwa ngadang sedang le school long ngam dan cing sno ngam nang raban perhat no ngakwa patan le school ban pule ban ngam dan cing sno ra pule bet ngam la ra tamban kersan da uding ko dengan supar ngam ndala haden kelas 3 ngala nang bading ngala la banjat uding Unta terter te kelas 3 ngala legin setesha Catholic school hadin nang topan kelas 5 ngalai pat syam jongsha hadin pat kelas 10 pat ngapen dia pensha bethani te haroi lang daga NIUS te 11 12 pat hapo cuti surut school po bethani terus nama itu pendap kelas 12 atau lah berpersangan dengan beteng yang cukup pak persang he leda iknu tanpa ngapiap no pat kayak kata pipep no beteng cukup lucu yang tip nga tu kapar nga sim cing ya nang pai hostel pai